tu te chi bai ule kan chana len lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye US election chanchin kalzel kan thlir ho le anga traman Hmeichhe LAKA pu CHHIATNA TAWK le ni te Biden an ma ala HRUAI zel ri ti te kan thlir ho don nia kan thulak na city LALRINAWMA chunga lom thu kan soi ma sa US presidential election anai chautual tuala Donald Trump le ama king tu Joe Biden te poin chak ngei tumin an campaign ngor ta hle maya mi pui ngai dan lak na Joe Biden chuan Donald Trump ain ma ala HRUAI zel ri heti lai hian The Guardian chanchin bu chuan ami Doris kum somli le pariat mi biang biak na ti chuakin chunu Doris chuan Donald Trump an mi pat mei chet na thila moilo takin min khoyani ti na ron puwa he thil hi Donald Trump ukil te chuan ngai mo in The Guardian chanchin bu chu in pu ming chet na thil ti in ko ta an thlen mai thei thu an soyani Donald Trump chuan sang ni som paruka tanga US president na ron chu atang khan mei che som ni panga la yin mi pat mei chet thila min chu kha ti in an ron pu ming che to khania ma se Donald Trump an White House alo theina tura akal kong chu tu mai nan dal theri lovani ami Doris soidan chuan September ninga sangkhat sakwa som ko pasari kum khan abial pa Donald Trump ne na in thian thatak chason bin chuan Trump Tower New York a HRUAI Trump private book sa tennis match an ena chuti line contact lens wanga har sat na chu siam tha in bedroom akala achua chuan kongkapula Trump chu chak taka lokalin kongkapon alo ngak nia soyin alei chu chuin ka ira aliaka akut chu achak tha in kamong bor ka hnute le engkima akhoya akut chu paison ka tuma ma se ka theilo chutiang athil ti chu top san turin ka tia ma se top mai du ho lawani ati New York an om chung chuan Trump chuan na beizui lo ti soyin kan famero min lak sak lo ati New York Times ya danin Trump ukil Jenna Ellis chuan dot hlangani Guardian LAKA dot phua chopa soi chu awangin dan angin malak ani mai thei ati Doris bialpa Jason bin chuan chutiang thil khleng chu a hre chuak zo to lo ti Guardian hril bok then khat chuan chutiang thil khen nuwa Doris in US Open le Versailles Memorial Event atel si chu thil makani ti in an oi sak chia lova Traman chutiang in public place a ti sela chuan midang hriat pui tu an omang an tiani Jean Carroll chuan ami Doris in hoisen taka thila soi chuak chu Twitter a ron fakin ama poin US Open tennis tournament omlain Doris chunga thil khleng ang chu atong ni ina Ziaktu ami Doris chuan sangkhat zakwa som ko pasari September thla chuan kumsom ni le pali Miami Florida State model ni in US TV series episode pani Law and Order Unit le The Accidental Husband Any Given Sunday ya changthinin New York le Chicago te model na athok bok ti asoya heti lai hi Donald Trump chuan Nupui pani na Marla Maples ani lai kumsom nga le pakhat mi ani lai ani Doris chuan abialpa bin chuan real estate mogul Donald Trump mel hriat tir ni in asoya Donald Trump hian hetianga pu na hi atong le thina tuntumami te hi engtin tak ni zelang mo Donald Trump le Biden an campaign an beingor ve khop mai zirtop nia Donald Trump chuan Minnesota state a campaign an ya Biden point Minnesota le Wisconsin state bula campaign an ei bok Minnesota state hi battleground poimo tak pakhatania Biden chuan Duluth Lake of Superior kamvel rutin Trump chuan Bemidji ya hun manga Minnesota state khopui Minneapolis atanga marlam kilometer zathum som thumatla a hun mangthungani Joe Biden chuan lo tlingani chuan Michigan Wisconsin Minnesota state vela middle class na thoktu te choi kan nan US dollar tluk le ding on zali atam masabera made in America toy tharnan sumada tur thu asoya puidon riap hle ni a campaign na Trump thilti wangin Minnesota state in an tur hle ati The Great Lakes state anti te chu Trump le Biden a boruak in buan tok na mun ani awangin chak ngei tura electoral vote zani somsari mu na an be ingor hle angayani Donald Trump chuan Bemidji airport a thu soin White House lo atura ne na channan ni somli paruk leka omto ti in November thla ne tu ni ngei doni na in soya ama muak tu te chuan kumli dangatan 4 more years tinan lo out thup mai ni Donald Trump hian minute som ko chung thu soin lom tuanga hle
chuti rualin Donald Trump hian BEITU anga hle boka Rust Belt State ta campaign na chua don hian mi pakhat Vice President Mike Pence nar sar kala thin Olivia Troy chuan Tramatan bom sen aron thlak le zo maya chunu Troy anti chuan Trump tho pui chu akhirin a hlo oma COVID-19 thrileng do na ayin ama chu thlan tlin le ani na tur ringot tangai tu ma saberani aron ti ani COVID-19 task force meeting a katel tumin he COVID-19 hi athamai thei mi te kut thinga chibai kher chu kangai na lova heng mi then khat kut thing kher chibai buk chu ka du love he president hian nat na hrikleng hi ala thu tak lo hleya serious takina soingai lo hrileng hi la thu tak deuh hle sela chuan mitam tak nun na chan thei turania ti inaron puwa mase Donald Trump chuan Wisconsin state a ninga nia campaign tum khan White House a reporter te zo na changin tunge ni Troy chu ka hreu lo mai Vice President ta na thoka mi tuemo lal tak ni lo task force member aniang ka hremia lo mai ka mu om po ka hrengai lo ruma alo om vereng pol chu ni ma na tunge ni hreturin ngai dan ka siam thiam lo mi hrelo aniang a CNN le Washington Post chanchin buemo chuan a chhezong in an soi leng chu atiani Donald Trump chuan Olivia Troy chu aban dona Trump admin malak na fakna le khathon thatta ka Ziaktu khani a tu tenemo Donald Trump chungchang a chhezong in soiro anti poniang ti in reporter te chu achang liam sam etani Olivia Troy hi Vice President Mike Pence noya Chief of Staff angin alo thok ve to a abandon July ni somni le pali khan email mangin le khathon aziaka their task force member ti in Trump admin malak na chu fakin Trump admin chuan thil dik le thazong in an thokani ti in aziak masani anti Troy hi Republican ni thin ma se Joe Biden a vote tum ti apuanga Department of Homeland Security a thok thin White House in COVID-19 na daw na konga task force member ni thin ani White House Communication Director Louis Anthony Scaramucci angin an pu hlui Trump puya vote tum lo zinga tel veni Jude Deer White House thupuang tu chuan Troy thil ti dan mai mai chu thu tak zik tluak ani lo ti soin adi klel devani ati Kate Kellogg Pence National Security Admin chuan Troy hi need in the Department of Homeland Security staff changtu ani a ma se kim chang taka report ti turin a hna hi atlin lova na a thok thei lovani ati Republican Party zinga sa ni som paruka khan Donald Trump adu lo omin Never Trump group an siama ma se Trump chu president atan tling thova tun tuma po hian Republican voter against Trump ti Poland omani Joe Biden a chuan ninga ni khan Scranton Pennsylvania state a campaign thu cha soyen Trump an COVID-19 na do dan chu a huat thala om hleya president atanga bang turani misual ang le mo phurna hello ani Trump chu ne angaya engma hileng do nan thila tilova criminal thil ti ang chiani atiani Donald Trump chuan ninga ni ve khan National Archive Center Constitution Day ya thu soin Democrats hoten an fate ne na salan lo nei za thak zia tu tuma an be tum chu tha tilova nu le pa te mangai na chu fate ta na chakin a tha to kani salti bona oma communism le fascism ne le civil rights siama mihringte history thatak an lo siam chu a tha ani ti na faka katling le ni chuan zirna sikula no pangten ram le nam mangai na patriotic nei turakal puyani ang atiani Donald Trump chuan American pile puten ram mason le ra du om chua ram thang duang an lo din chu faka soilangin America ro pui zual zel siam atiamani Donald Trump hian Wisconsin state a thingtlang mi te vote hui tumin abei me ka kumsang ni som pahnia Republican candidate Mitt Romney vote mu thatna Pennsylvania a Mosini khua po chakatum hleni he khua hian Mitt Romney khan vote singkhat le sang ni lai alo moni The New York Times journalist Nicole Hannah Jones chuan America ramin mihang salan nei tandan chuina 1619 project ti Asia Pulitzer Prize adon phana chu soi chuakin Democrats hoten manlaya American sal nei tu te dem chiam na chu tha atilo hleya kumzani le somli parukalta khan America rama hian Africa rama tangin mihang sal mi somni somthumvel an lalut masaberani Minnesota state a hian sang ni som paruk khan Donald Trump hian Hillary kha vote claim te in alo ne lo khani a chuwangin ne na chan ngei tumin voiruk lai campaign in a tlota
Minnesota a chuan Biden chu pola ala sang hlik zela midterm election 2018 a ero chuan Trump hi aron invor kang hlik thungani mi hang George Floyd chu an khopui Minneapolis police kuda thi awangin Black Lives Matter in ti te thom pu ana viawani thile dar lai chuana atama wangin Iron Range tia ko fiam thin ani Trump campaigner te chuan Obama admin khan China atlon le adu sak lutuk wangin copper nickel mining lamin harsat na anto pha ti tele George Floyd thi na wangin dan le thupe khau le thatak en kol theitu michak president kan mamok ti in TV atanga fakna an siam na sahle Minnesota a hian Trump campaign hian TV at satan US dollar makta duai som an sengta October US dollar makta duai som pasari senan tuma Biden campaigner te chuan US dollar makta duai 6.3 seng turin an ruwa man ni in kans te CMAG te le AP te chuan an tar langani thalai te zinga po Trump le Biden adu tuanin hrui po na sahleya AP News palai chuan Little App Plaza a Katina and Grill muna chuan then khatin Trump lukhum sen maga an khuma papakhat chuan go home Joe ti na lo aw lo lova nulapani chuan your home here Joe ti nan lo chang le tani atiani Biden a chuan a campaign na a kalau thingani chuan mi te chu ka hruai khomanga party te chu hrui khat vuan turin ka beyang chutiang chu senate le congress ka lo ti to thinani ati masi tuntum election a hian Donald Trump emo Biden emo tu zok po hi lo tingta se American me pui thin lungna thoidam turan nei ve anga thil ol sam tak chu ni lovang ole thir tu ten in lo beng var pui kan be se kan channel hi in lo thir ve zel don nia